Gardo, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arjuponikta. Bangpli resim kangtang ke ototum rai komsai kherideng kachingnang. Pai ni phai ke thomani Difu Police Station OC JS Khobungpen kedam tangarni resim kangtang ke otpen tangka ke hangdam Bangpli atmaphan nep ingnang lap longlo pusi birta pangdak ponlo. Alang litum ipak army achoy chingchoy ponsi helei bongpen dordolia habar Wailing disa arong amikar promude hasnu ahem damsi tangka lak troksi nonamat arjenang jipusi kehang damate kadimandam lasi jakhong ni phai thong keprai siarni raikom sai khietum birta ke longpen kirika kuruka sai dordolia habaralong dengpono lapen inut abachan duala gophu abang puaphan neping nang pononglo aphit raikom sai khietum karju hut kachithan ponke alang lialong kacharabdun bangke thomatum dolang po malsi raikom sai khietum neping nang damlo lapen alang litum along pen ke longpon SBBL hele ibong lapen heleamu cricket home EC army choy smartphone hini lapen sim hini Maruti car EC registration number AS01Y 1684 tangka Suri trok sira Paroi sira trokep. Keypad phone hini Byte EC registration number AS09D0174 an longpondo lapen amena bangke abachan duala gopu arong mesen benga dorduli safa porbosa arong dima hading dordoli sandip sorongphong arong Hemengao Adivasi Bosti Dordoli Bizugor arong Hemengao Adivasi Bosti Dordoli lapen alang lituma phan gas register number laki Difu PS C/NO 84/23U/S 120B/448/386/506/34 IPC RW Section 25(1)A Arms Act Atengpen Pabon Ponsi Nep Ingnang Ponlo News Text Report Carbing Long News 31 তাৰিখে মানে এই জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পালোঁ যে দলদলি অঞ্চলত আমাৰ ডিফু থানাৰ অন্তৰ্গত ধনচি অপিৰ আণ্ডাৰত যিটো দলদলি অঞ্চল আছে তাতে কিছুমান অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে কিছুমান তাৰে লোকেল মানুহক আজি কিছুদিন ধৰি পইচাৰ ডিমাণ্ড দি আহিছে সেই ইনফৰমেশ্যনটো আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ সোৰ্স ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত 31 জুলাই ৰাতি অৰ্থাৎ 1 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি এজন মানুহ পিক আপ কৰিলোঁ তেওঁৰ নামটো অবাচন দাউলা কাপু ওৰফে জগ্গু তেওঁক আমি পিক আপ কৰি পেলাই আৰু প্ৰাৰম্ভিক সোধপোছত তেওঁ এই অপৰাধটোত জড়িত থকা বুলি নিজে ক'লে আৰু কোৱাৰ তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আমি সেই ৰাতি গোটেই ৰাতি আমি অপাৰেশ্যন চলাই আৰু 3জন মানুহ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তেওঁলোকৰ নাম হৈছে সাফা পৰবসা সন্দীপ চৰংফং আৰু বিজু গড় আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰ সাৰ্চ কৰোঁতে আমি এইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ আৰু আমি আইনমতে জব্দ কৰিছোঁ এটা 12 ব'ৰ ফেক্টৰী মেড SPBL গান আৰু এটা আৰ্মি কালাৰ কেমোফ্লেজ জেকেট 4টা মোবাইল ফোন এখন মাৰুতি গাড়ী নগদ ধন 7,160 টকা আৰু এখন মটৰচাইকেল আমি তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কওঁ যে যেতিয়া আমাক ইনফৰমেশ্যনটো দিছিলে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে এফআইআৰত আমি তেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ যে যিকেইজন যুৱকে গৈ পেলাই টকা ডিমাণ্ড দিছে বা মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকে সামৰিক পোছাক পিন্ধি গৈছিলে আৰু এই কেছটোত আমি এটা সামৰিক পোছাক আৰ্মিৰ জেকেট এটা আমি জব্দ কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি কেছটোৰ তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ ইয়াতে কোন জড়িত আছে আৰু যদি মানুহ জড়িত আছে আমাৰ তদন্ত কালত ওলাব আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ 4জন মানুহক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰাৰম্ভিক সোধপোছত আমি যিখিনি বস্তু পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ Jokihala Post Office along Postmaster Elias Phangcholapen Thani Teron Atum Office along Sai Chedam de Pin Pensi Bainong Cho Enbom
Lakhain korpon nilip MSC constituency ke parlo choki hola marjong club adong ke do post office along acho kumar bang hini atum sai cheklem play ajok postman abang si office ingni rong. Postmaster atum sai hem mate office kang ni ne ajok postman mate adon loke thondam nangji abang si sai hem ingni rong ajok ke ongdong arad atum katora kachetong nang. Lan chota kalisi methang atum si Aadhaar card, PAN card, driving license pendang lok kaprek online mate post office along nang kele ason an je endam nangji bonta tangka abang ki ingkoi thongkep an tekang nangji puta ke ongdong arad atum pen ningje pon. Bonta postman teranga sanghwa phan pherang ke atum karjua hut nang ke thandun ki postmaster atum ta sai chewangwer pusi nang thandun bonta office along attendance register ke hangpon ahut ki lahai a record ave puta nang thandun la sorting pulote postman abang duty ke wangbe atuma phan kibindun ason mandet athema cherok tok arada tum ke than atengki achik lochot kalisi aningkan ta bang hini atum ke office along kangni pen sai cheklem thekdun long le puta ningjepon la son si pherang ke atum ka humri dam ahuta Elias thangchola pen thani terona phan ki office mate sai hemalong thekdam long le lasi office along an ke dam de atum a documents ki thoila pen thap hupsi documents ta puru cheplang det anpin lasila puson central awareng awar sai ke longdun atum methanga sai kacheklem pa mediat atum aphan ke authority atum ing sai jima mati tangka ke joisi tacho bomjima lake aporsi ethan po busi cherok tok arat atum pen ningjepon nilipen philip tiso karbianglong news Binarson rong hak nili hem long ko rong hak chuk hela hello ulang mana hello male rechomili pen sapo dam chenang la nang le ladak chuk hela post office dong ke bang pini ke sai dom ke wang asai mane la pine card pine ke chebunai ke long le dolang la pen ke long dan dulu he sitame apor ka dori pen masih bang nang kok lo la pen ni thelam bang ke post office pu bang ke halang tu me claim ke dam tu bang si don si ron dan nai si hisap ke do he sitame non ni tum dak wang po nang ciri nang lang la pen la so don tu ke wan tu bang aku posa tat tikang nang kok tikang mane la ke ipak pen siak ke koi ke en he nah no abab bang ke nang le ke pini ke tikang nang pini bang de ne li ke pinang ne li bang long lap lo the lap pu yo pu bang ala ke kon ma nang le manang le lama punang char yu si ko ba nang le ke apply ke pan card ma Aadhaar card long le lang ma long alo ni li bang long alo ti pan no pinang ka pinang siak ke de nang en he sia ke nang en ding ta hem nang thon them la tu hem nang thon the apor ka dore masih pun ke kontak le he kam biji an masih ne li bang weda lo posi nang le to apor de che bang rai thap pusi ko ba ni da ko sunai thon no samson no he masih apor de da wor pon rai la ma khuli che pa ya le he masih wang da wang lo long pon lo ta ni ri rong phan ta bang trok phone ne do he ke chi pon sta me ni li mina a poisa ben sini chi pet lo harong sor bang muna pipo do de wan thap lo rong da long le he ta ni ta hang he de lo ke rap lo nang le da ka piang de la pikang da lo punang kuri mane la dak ke kontek nang kok po post office nang ke nomor do mati arong tensi apply pot long ma long le ma nang le ma ka nang kok nomor do ko ke nomor ko lo posi alam bang ke lan vel he ABVP lo chali asong atum pen pherang ke mai kang ni pon pai ni phai ke thom ani kang sampor bhai trok ra chitim pen diphu pherang ke terang along ABVP mate akhil bharatiya vidyarthi parishad iskar bianglong diphu town unit atum pen pherang ke mai ing ni pon lo labang so mai kang ni ponang ko ka theke hakko hot labang so song ningkan pharo khrisir kebra pli kebra sir kep jakhonga chiklo ni phai sir kebani amahang pathek ponsi Klembom bang bom si pining sitami loka charia somar lapen lo than bang atuma phan laso lo charia songalong nang chipok dun ning hangte non pai ni phai pli pen pai ni phai thong kebra isian membership drive iskar bianglong anathu ke pangcheng ponji aphan kengkam chijor pangcheng pon popusi pachithang ponlo lasi ABVP Diphu town unit kongchon bang sami asa timopi pen ke pachini ponateng pote alang litum iskar biang long along loka charia hem do analong humri jamsi la so song along kachepo ogdon ning ke hangatum anaphan amen sitami ke pangrom pangcheng pon popu lapen class sirke pen abat loka charia also maratuma phansi poncho jipusi pachini pon lapen lo than banga tuma phan ke aphai ong me ong lopasi pachini pon
lasi ke pachini ponateng pute lokachari oso maratuma phan training pen chenglok Halloween state along tame krungsaya mayalong ponsi ke than ke pare lapen ke pathek jia phansi bor ipon popasi pachini pon lapen lo than bang atuma phan bang ke kosonsi leadership quality chipathek jima lapen kosonsi kachari ponang jima hai huisi than pon ji pusi pherang ke thengno pachini pon news text report Karbi Anglong news ফেসিলিটিজ এয়াই যে ষ্টুডেণ্টছবোৰ যদি আমাৰ লগত সহযোগ কৰে সিহঁতৰ এটা ছেল্ফ কনফিডেন্স বাঢ়িব আৰু আমাৰ বছৰে বছৰে আপোনাৰ কনফাৰেন্স ষ্টেট কনফাৰেন্স হয় ট্ৰেইনিং হয় ষ্টুডেণ্টছবোৰে এইবোৰ চাই কিনা নিজকে ৰিবিল্ডিং হ'ব নিজৰ তাত এটা কনফিডেন্স আহিব আৰু বেলেগ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এটা শিক্ষা পাব যে কেনেকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতে কেনেকৈ চিনাকি হয় আৰু কেনেকৈ নিজৰ মাজত এটা সংগঠন হয় কেনেকৈ মানে আদৰি ল'ব পাৰে টিচাৰ্ছসকলৰ কাৰণে এয়াই যে মানে চবে মিলি কেনেকৈ এটা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি কেনেকৈ এটা ষ্টুডেণ্টছ ইমান ধেৰ ষ্টুডেণ্টছ হৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু যিমান কিবা চব মিলি কিনা মানে কেনেকৈ কাম এটা কৰিব কেনেকৈ আমাক ঠিক কৰিব এইটো চব টিচাৰ্ছকেইটা শিকিব পাৰে আপোনালোকে যিটো আপিল কৰিছে আপোনালোকৰ লগত জইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা কিবা সুবিধা যোগাযোগ আমি প্ৰত্যেক কিবাতে আমি পোষ্টাৰ বনাইছোঁ তাতে আমাৰ কিছুমানৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় কিবা এটা কুৱেশ্যন সুধিব আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নাম্বাৰকেইটা কৈ দিব নেকি নাম্বাৰটো হ'ল 9387898085 অকল ইস কাৰ্বি আংলং নহয় খালি ইস কাৰ্বি আংলং এনিওয়ান ক্যান টেক মেম্বাৰশ্বিপ মানে কোন ল'ব পাৰে না যোনে পাৰে ল'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টছ আৰু টিচাৰ যোনে পাৰে আমাৰ সুযোগ অনলাইন ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ না ষ্টুডেণ্টছ টিচাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম ৰাখে মানে আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰত ট্ৰেইনিং হয় ট্ৰেইনিং তাৰপিছত আমাৰ কনফাৰেন্স হয় আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সো হয় আৰু মাজে মাজে আমাৰ সৰু সৰু তেনেকৈ কিছুমান ড্ৰাইভবোৰ চলে যেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছ মিট বা আপোনাৰ কাৰিয়াৰ কাউন্সেলিং এইবোৰ ফটো টাইমিং মানে আপোনালোকৰ কিমান মেম্বাৰ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত সহযোগ হৈ আছে আপোনাৰ মোটামুটি 80 মান Asam mala scheme along land compensation kelong dundelang atum kachisong asai kedengpon. Nijang Karbi Anglong arlo Asam mala scheme pen kipipon land compensation kelong dun bang bilang atum pen. Dongka mukam revenue circle office athengno along. Methang along lia pata kido vek atum pen land compensation nang pivek nangji pura kachisong asai kedengpon along. Stop nepotism help the poor pu athepi responsi Asam mala scheme pen kevan atowar along. Long leke kondun vek atum pen land compensation. Chelongbek nangjipura ingtang kring pen dongka revenue circle asai hema thengno along seat in demonstration kachesong asai dengponlu arni ke onga phipen tami social media along se tami Asam mala scheme pen kipipon land compensation alam ki penang an klanglu bonta kachesong pi dun abang maduta klang thelang Krishna timungpen kaningje pon atengke SK Mondol atum kedamtang arni se tami puthot land compensation kelong lelang atum along ka humridam asai dengponlu se tami RD pipon pedet asonsi thekponlong lasi ladak hamphang asong tami do bon tami social media along si chesong pichot ahok pet ke klempia bang maduta awi nili thang takali hotel dochot amunit si non apor arjab dunang koklu athema kedokelak aradatum along lesi jasemet ke ong lasi land compensation chelong rinti nangji pusi nili cherap chitolu lapen land compensation kachelong wangwilang arat atum pensitami kache songpon along kache thanpon ke Asam mala along longle dunwek lo sitami compensation abangki chelong lelang lapen kachelong dun atum pusitami kelong nangji ateng pen long lelang jongsi land compensation nang pipe pulotangti long leta otlong le pusi ningke pungpen pherangkya thengno lamthi chepaklangpon lasilen patta holder atumpen Asam mala scheme pen ki pipon land compensation atangka chelong bek nangji pura pini kache songpon along rata cyclembang Krishna timung Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan panong CEC kachoning ripen pinpur alotami dongka revenue circle office achokumar atuma phan pipajer ponlu chu bang ke mane abiar ke olong le plote long le puista ke olong le sita along le ke nili tumbang ke lukson bin po
ama se laki ora long le long pulote inte athak long penaki buk pulote ha dak long le chatak luk le luma or eluma pujal aber pulote he lovek po la se athak aber ta isiver homa nei ma pujalo ni libang kama thadam ki nang li tuma hin ben ko son ni ma thaji he lalu ama chu first phase hot ba ni li bang ke document stock che polo he ama se non api second phase do lang pulo ama document ne chu pa chok lo kore pidi fe chokore lo jalo la puta chok lo puseni li ang ko la so teng kan klem pulo ama apali si bang ai mo pen la tu me thana to lo punu sar sing so nil tu me punu ron lang he la bang nang pulo nang ko son rong along akang pura do ko ke lam ethe aljuna impossible ko son se intela lam ethe aljuna lang pota dolo medi pota dolo la pen ke angko bolmbra long penta sumupong ta isi bolmbra dolo inut bolmbra la penta enusi do reblo inte bango ana phansi inte pota ta dolo angke ko son se angko kangbra long penta angko lam ethe aljuna impu ko son se nang kipuma puyalo nili methang long le nili methang pota lo la se nili ta kipi don lo buthe fast phase hur bank ke nili men chok che delo non nili men chip chupa chok lo chipi don lo amat abel long le pus ta me abera long le ta mola la athak long le he nang ke o lo pulote la solo long le ta ene lukson po nili gen ta videt nang po man te la so long le ke la so lam lo oh long nang po inke non abel long le pus ta me ali abel long le pus ta me nili pini hormon non or etik chu hajar sta me na or pi pedera son te nili kowe punon hajar khiti pus ta chu emi sita la so long le yong se nang or pi check lo pulote nili ke thang ta videt po bang feeling thip po mati plan pung ke thang ta we lo bang ko an le long le ke lo ba long le ke po lo pini lo lo tang te la chiri ko an bang dun ji la nili long le pota long chiri hini nili chiri hini pus ta min ro inke la pu attack ta la nili pai tum hem he nili pai te hem koi vut an lo chu la fast phase sut kapuri don ka sarvi he la hema la bathroom ma se koi ra lung ke la so nili pai tum hem abel jong lo nili long le bangke inke la nili pai to hem anakang tu long le se la dak feeling thip po inke feeling thip lo te inke nili ke long le we dat po la se feeling along le lo pusta mi isive lo angsong long le pusta isive lo hem bangka welang nili bangke ama se la feeling along le pusta he di mo jong se nili feeling along le punang pukok manang polong le det plote he nili long le la feeling la abera long le long bangke athak long le ke imuta nang bulong det po hapu dam long le det nang po